Ya, o te nei avanoa te mole atua ele whaataitere lava i le pontele o neta usanga i le tu tamā o i tamā nalolo mai se foi usu ngā whono SS mai mtanga luenga i fia sa mo nei matu mau ai a komiti ka pera foi maftanga tina o fiti tutuila kai mai se foi o tuplanga te vau malo whaftai lau tau whātutuaina o le foi au na whātauwa e le ngata i nā tausanga i o mai me tausanga i ane hoa whāliano tō whingano ia mo le tūlanga sute te whono e ane ai mo le toi le whaftai tere lau tau whātutuanga o mai tātou taruia i le tua i e o malosi a fina ngaloai ia ngol malosi e whaawai tusa male tō whinga o tūina mai ia ane anga e tauna o fisiri atu pēa e tusa mtūlanga o le Hafontele, a whai o tō whingalo e talia, tauna unga o pālota, i le whilwhirea sunga i whiau i Ameripone i sala, whai mtātou tō tupe, se i sauno mai le ioi. A whai whai o tō whingalo i talia, whai whiau e sera, au tama e sera, whai masuta i taifono, lua whaa albo lima, se i sauno mai le ioi. Tai, tau ngātu wheratus. Sei rau whiunga le teifono, la whiuna te eiri white teifono, mō rea noa, a e whawhong mai at pai o maurunga le karesia mat fontere, i le maauman mesia, i le ngāsorong fōi o le whaamamoe pe o na siirpia. Me alofa mai whatui a tā mara e sera mat whanau, mō te teifono, sera au tama e sera, i whiau tā moa tōru suruafe, me alofa mai a Ewe se wao le ofo ma whanau ni sida mo te teifono, tōru afe, me alofa au tamaesera, me alofa mai tina pensione, whatua i atu mantau realo, mo te teifono, Reverend Sarah au tamaesera, e taside afe, alofa anga mai le aina o le au e Sarah, mo te teifono ma whatua, ia Reverend Sarah au tama ma tāmara, te fulu afe, me alofa mo fontere saunia sunga toina William Finau te tai loto tupulanga na sunga fa fengaina fatua ma mamalo au trovo pulenga me pone saute e o safa fie fontere se fulu afetana me alofa e fakasate ndino Victoria tawala i sunga toina William Finau ta lotu tupulanga mlan whanau whareanganga ka langolango sua i te tāpua inga se furu awhetana mea lopa paltua i anele whinau mane no whaalo ta wal mai a William Finau whautua i na tai lotu tupulanga tōru awhetana mea lopa mōr fontere lua awhero wha mai le fast hearties furu awhetana mea lopa mai le whakasasa pari mō te teifono e sera au tama e sera whau sa moa mōr fontere lua awhero wha e limas furu awhetana me alofa mai whatua tamara e sewa ma whanau mai le whakasata pari mo le suita te whono Reverend Tunumoso Yosia whati lua awhetana me alofa a inga sasa mo tere i mo taa mo le te whono taulanga soi fua Reverend e sewa au tama ma tamara e sewa fitu awhetana me alofa mo fontere mai a Reverend ma te lili le ana mai whala, whai whautua ina, tai te rotu tārai, whono tūpulanga le karesia i lua awhetana. Me alofa whakasasa punawa, i whare a lili, mōre whaidau tusi au au whaftai, tasi le awhetana. Me alofa mai a Reverend Tasi Whai, ia ma Miriam na wasi, mōre tai te whono, Reverend Sera Utama, ma Tamara Sera, tasi le awhetana. Me alofa mai a nai misa, ma nana nai mo te whono, e sera o tama e sera, tama e sera, lima se lautana. Me alofa mai le maftanga tina pūrenga whareadiri, mo sui te whono, Reverend Elder Tunumoso Yosia, lima awhetana. Me alofa mai whanau sui te whono, mo le sui te whono,
tunu moso yo sia fe auto ina dua afeta na me alofa mai tua Susana pare tunu moso more telefono e sera tama e sera fe sa mo tasi afeta na me alofa mai le fakasa poe pare adili mo sui telefono mare tua Reverend tunu moso Susana yo sia dua afeta na me alofa mai a sera di malei faftai ya ma ukuia pito i tua mo le afionga te telefono sunga e sera utama e sera e tasi le afeta na me alofa mai e whakasatanu ngā manono mo le whaida tusi au au whaftai e tasi le afeta na Reverend Aila ma wānasi pātea mo le e karesia mani e karesia du tuano me alofa mo te telefono e sera utama e sera ma ta mara e sera tasi le afeta na Pamanuia le tue do tura i mai i le tofi o le karesia wā. O le mea lofa mai mai lua pātū, fe autoina, marolo, mare karesia pākuranga, ni sida mea lofa mo te telefono e sera o tama e sera, tau luafi tāna. Mea lofa tausanga ta siiva i o, mo te telefono fontere luafi luafa, e sera o tama e sera, fe au sa mo asifu luafi tāna. Lo faanga mai elder neaso, whaftai tu pai, to e ina whatonu, ia mōtai telefono e sera tama e sera e rua awhita nā. Nea lofa mai a Reverend Pati, ma Matalena Bidi, mōtai telefono e sera tama e sera, ai whiau tā moa e limu se rau tā nā. Nea lofa mai a Reverend Vaitō, ia ma Vaisairi, Palale, e whakasai tā toa mōtai telefono e sera tama e sera, pe whiau tā moa limu se rau tā nā. Nea lofa mai a Reverend Peter, ma emitore fua multa te fono e sera utama e sera mtamara ta siriafi tāna. Nea lofa mai a Reverend Peter ma emitore fua le whakasara uri multa te fono e sera utama e sera lima tāna. Nea lofa mai le purenga sa whakura whai multa te fono e sera utama e sera lima afi tāna. Lo whaanga mai le mai a lufa de alo tu kutana so diola lene mai le no o tu anu le pa ma tu de mor su te telefono tu moso yo sia fe autoina di ma se lauta na lofa el kana la nofo mose tu ire me lofa mor te telefono e sera tama e sera ta si da fita na Reverend el kana ma la nofo mose tu ire Nea lofa mōr whaidau tusi au au toi whaftai ko. Lima se lau tā la. O le mea lofa mai tō sanga ta siwi o mō te telefono ane o mana lau. O le tu a whainga o mea lofa ua tau au ina e nā tō uma wa ngaridei ma lofa i le karesia meisur fontere luafe lo wha se lau wani suma luafe lima se lau tāna ngare wha no pere. Kaiwa tātou talia ia me alofa e pera tōra lawena i pera tusi e sauna maire ioe. Tātou o mai i le suina o le whoa o le te telefono. Ia e ia le nei tula o te apea tuai na usunga i le toin whatonu tunu moso soriola i osia o na usunga lea ua whirifilia e te tauaweina le fōr te telefono mai nei tausanga luafe lo wha anga i atu le luafe o lima. E au te moli te le atu le whaafitai. Au le suia le fōa. Au te moli te le atu whaafitai mawalo o wanoa. Whaafitai tele i lawa i lau lango mai. O le upu lawa lea sa whai le amatanga. No le fōu mai fōi i le lau nei. Ia e na langona lava le lok tele, e na ua toi whiriwhiria lau sunga i toina,
i le mafo suita te fono ona i el te lunga le mo ai la no e pa ona e fau tua ma tu lalo mai fo ia ma soso ni mai i le fou mai nei ngā ruenga le la wa ai wina te milea sa kala lango tuai mo sigi atu i le sunga to ina ia ma lo fa tai e te rei pa tafa lava tu na mai a tola ula kalango ina ia tola manuia ia awa le kalesia ia lea ua taunu mai si ui ne tau sanga fa kontele me la leo te matuai lea nga fa tai ia mai o malteni o te malawa tuai ina ia su mai le fole te telefono wale a solonga le kalesia tainga le kalesia te tainga le kalesia mai le tau sanga a yatu i le tau sanga fo o oru lima ia mai te ana e sau do mai a tia o le fo le se fo fa lue ia o fa ma nia au sa gama ia apa fo la sa se sila fa sa au fa lue stai ia le vai mai la mo la ona le o tantonu le se stai mi fa lue se si vole anga mata u mai le ka sia ia mai se fo te lo fa au ki fa to mina na le ya o te toi fa pea tu la oi e fa manuia le tua lo se ei mai e tau ave e fole kalesia me te tai fole kalesia ia anga ia tu nato sa fou ia mai o te nato foi le ula lea ia e sa no mai foi le ula na papel lava e mafa ia o te loa wa e masan le ula ia e papel tu nato ia nale mafa le ula John foi la sosa tele le tua ya ya mai le ulo mai ya ma sa fa tu foi lo malos ya wala tu la mai te kai ya le kalesia ele o te tu da tuai ulo le al fai longa tu na tu ma alo ia la anterior la sua ina ele tenga le kalesia ele sulama te fondo ya sai ro limba ta lo fa ni ya ya, kami tiada ni kontek. Ya, pasta tiene la vergüenza de Calesia. No todo con saima al pal que ya fama ina le todo manga ta con tele le con sanga pastai ya terminé que va la tuai y lo sumo el sulta el fono lo sumo el ceva ya su mai wala watu na sunga le tupe sunga ya comenzaba ya no se sentía ya cuando fue el sunga el pelotusi ya le daba el saguau ya no le va a la huina me cocina que la yao ya le familia tiene tua y los sumos de telefón, los mai, ya hacia hoy le sumo el pelotusi, le sumo el teltupi, ya wala va a obreina un algo falla de carecía, ya o le la al fontele, o le luafe, lo fa,
anga e wa ke lo lima ya te mai pat te ka o le tātou tapu i atu i le tua. Ia nofo le fionga ke riso i tutonu i ate o tōu i a tele lava. A o tōu ao ma popoa i le tasi i le ponto umalava. A o tōu pese fo i salamo, pese siva fale nganga, ma le whawhitai i le atua i o tōu loto, te o tātou tutaro. Le atua pa iae, o sili e se lava lo walofa ma lo wang le lei i lau e kālesia. Wa o lewa mātou iae i le unga, o le fono tele le kālesia i le le tausanga. Pawhitai i lau leo leonga ma lau puipuinga. A o tō lau wapi ai lau e kālesia i malua nei, o walfa ngā solonga, o fono tanga ma fuafuanga ma sa whenga i ai. Mātou la ngona le papai mai o le mawhanawhana o lo alofa tū noa. E whaaloto tele ma whamalosi ma whala e awai i lau e kālesia i vāenga ese. Whawhitai i le tele o awanoa no mātou mauai au wa o onga. Ma ua fionga feta lai mai. Ina ia whaatupu ina ailo mātou wola whaatuatua, o tō matau ina i peo mātou tangata. A walo mātou wala wina ma le ngāru lue ai a tsaela o e kālesia i le lalolangi nei. Pāwhitai i le lotolotoi, o na iai le mana o lawa fio, e ngalue ina ai o lātou finangalo mo mātou loto. Ina ia o mātou whaasoa i pēa, ma whetū whai, ma whaatino a mātou whontanga. O wālawa se manuia o lau i kālesia. Mātou maua, māwhitanga whiwhia, o whaasoa ai, lau au whainga wenga o tangata lotu, ma lau i kālesia, mātou langona i nai, lou lawa while mū. Pāwhitai ono o mātou au lotu, tāpua i mai se foi o lātou wālo lofa mai, a usia le fono, le kālesia. Ia vi ia lava lawa fio, le li ia lo mātou o tua. Le ngalue mai o lo wanganga pa ia. Ina ia whamanatu mo i pēa ia te mātou, a mātou whi au e ao na whai. Mai se o le taita inga, i lau e kālesia, ina ia ngā solo le lei, ma ia whaatino ina pēa i mātou i le whamaoni o mātou tiute. Ina ia maua se vi inga o lawa fio i lau e kālesia. Mātou whawhitai i le taulanga wa umo na saunia i Jesu Keriso, lou lava so i fua pa ia, pa mawina i lungo le sātauro, ina ia whaola ina ai o mātou tangata. I lawa fio le vi inga, ni o i whaavavau lava. Amene. Tātou vivi i le tua i lona vi inga iwa sifuru maritasi. Iwa sifuru maritasi i pese.
nofo le afionga ke riso i tonu ia te utou ia tele lava. Tātou te mawhau pēa i le manatu ta iala o le neiva i aso au mai le tala le lei e a tia e aile kālesia. E whapea fōi tātou to e mawhau tasi lava i le manatu ta iala o le fontele o le nei tausanga ua o lua wha mana ina i le anganga pa ia e a tia e le kālesia ke viso. E masani lava i aswa ia po fast food tausanga taluai. E masani o na alu ia alofanga po alonga atu. Ia ae iei tapo inga ale nuu po le afioanga. E whaatali le fo i mai o le alofanga. Awa e tele aina to tele tangata o le nuu e tofu an tangata malana pao e oa e alo atu. A to e taliu mai la to tele a fo le nuu e tapo ia e o atu whaatalitali ia le fo i mai. Ia o ani ia e maua e whaasoa mantua ia so ia laititi po le fast food le limas food tausanga e fua e o tausanga ia wa e nei o onos fulu ma le fitu o tausanga wa e nei a fua atu lai tua ia o le tūlanga na e fast food le limas food tausanga na ai ia mea sa tutupu i nao na po e o e whaiwhaiva whangongota ia ai tapo i atu ia le afioanga. Le kalesia o leo ua siri mea le seua wa ai whanua le whaatama soali inga e le moni atu ele wha malo le tautai malo whai o le whaiva malo le pale o leo la atu e taliwatu le kalesia ia inga mafioanga manu o lotu matunu o lo au mawai o lo fatali mai tapo inga o lo tui mai foi le mun papanga ula le ula i lato o le aso oso le faiva o le aso oso le fainga malanga ma le usunga fono sa fenga iai ia tali tonu e tele lava le tamao ainga na mawhai on tātou maua i mālua nei. A le tamao ainga pito sili i le manatu o a o ngā ke riso o a fionga le atua na tātou maua i mālua nei. E le mole atua i whaafitai le au whailotu e pei o na tō laulau atu e le sunga i le whailau tusi. Ka fitai tele lava e maiso le nei vai aso na i tama pensione ia whapea foi i le nei aso i le whiau mo le tana lelei na whaasoa mai tātou whaalongo umai ai tātou langona le fia mo le whaafitai ia ono tau mawhainga tama le kālesia sunga i lau whainga alwenga whai whiau tā penanga whaleanganga sa whawhanga ina ai fontele le kālesia. O le upu o le apostolo Paulo ia Kolose ia nofo a fionga ke riso i totonu ia te utou ia tele lava. O a fionga ke riso o ana a o onga lava ia nofo fale i o tau finangalo. O le tātou oso le nā tātou te o atuma i tātou. O a fionga e whātupu malosi le au ngā lunue. E whātupu whātuatua. Ma whāma ite ai le fia whai mea sili mō le li. Ma le naunau pea i le ona tāpuai ma le whamaoni i le li. O le anganga o le apostolo. I o nofo le fionga ke miso i tutonu o tātou loto. Ina ia mawhai e o le tātou watu ma whaatafe atu, ma whailo atu, ma tau atu.
Lona te mau ainga whale nganga. O tātou maua I malua nei. Ta watu isi. Whaso atu. Le te mau ainga. Whailo atu le tala lelei. Mwhai tātou maua. E pei ona whaia. E le te akono o Filipo. Nā anua I e tuli loa le unuka. Ina I wha malamalama I le tala lelei. O malamalama ma fia o papatiso. Ma ua mea I o ia e whai ma mea whai ngā wenga ke riso. E aluatu ai le kālesia. E atia e le kālesia ke riso. I lona nuu. Ia ma lea fo I tūlangi. O lo nofo ai. Tātou o ma le tala lelei. E atia e ai le kālesia ke riso. O le te talo fo I le nganga pa ia. Ia na whaamana ina lo tō soifua. E atia e ai le kālesia ke riso. Le kālesia pele. Pāwhetai le tautua. Ma lo le ngā lului. Tātou o ma le nganga whātupu ma losi o le atua. E whaawawai tā ngā ruenga tā lai. O anā fionga I tū maupea. I to tonu I a te tātou. A fionga le li ma ia whamanuia le atua. I toe tali watu I lunga o ala. Ia iailo na file mu. I le pa ia o le kālesia. Ma ia whapea lava. O na tātou maua. E fia. Ma le manuia. Au tātou whanga solo atu. Toenga o le nei tau sanga. Ia a pele ina. E le nganga pa ia. E le atua. O tātou ainga. O le kālesia. O nuu a fioanga ua. A fea e le whainga malanga le maliu maleoti. Pa maise. Le nganga o le ali. Ia ainga maulotu. Mai kālesia. Ma ia maua pea. E lotu tele. A o papai mai whanoa noanga. E le te tālo I le li. Le ia lofa mai. Mana tua. O lo soifua lo tātou whamoe moe siri. Taimi whainga tāo le ola. Ia I le kālesia le atua. Le manuia. Au tātou ta ape atu. I le nei aso. E o tātou te tālo. Le tamalofa muti vale. Tali tonu lava I le atoa. La mātou whātinonga ma le au nanga I o luma. O mātou te tālo ai. Pa mangalo lau e kālesia. Pa pale mai lau o lofa. I a te mātou. Ma ia o mai pēr la wa fio. Ina I o mātou la ngona ina o mātou se ma le ato toa. O le whātinonga o mātou whi au mga luenga. A ia whaamala mai ina I mātou. Na I o mātou loa ala e sāwani ai mga luenga ai. Pa mangalo mai lava I lau e kālesia. Le li ia le atua o mātou ainga, o mātou nuru ma mātou au lotu. I lei lava se tasi e tonu I o luma. A mangalo hoi le nei atu nu o Samoa. A vea le toto ke riso. Whaamamai na ai o mātou soli tu la fono malava. A la mātou titalo le li ia le atua. O le a whaimalanga atu. Lau e kālesia, I o lātou a fioanga, o lātou nu, mātou nu. Ia iai lau alofa ma lau wanga le lei, I a te I lātou. Ia leo inga e lau a fio I lātou I lungo le ala. Ma tai tonu ina I lātou, Ia lātou fuafuanga, ma le whaanga solo atu I nai o lātou a aina. Ia whamanuia la wa fio. I o mātou loto. I o mātou maua ni loto fia ma loto mamā. Mātou te inoa atu ai la wa fio. A o au ina fo I mātou.
ina ia tupu le lofa i tonu o mātou tangata. Mātou te alo lofa atua i la wafio ma lau ekalesia. A o fo i lau ekalesia ina ia whamaoni i le whatinonga o whiau mga luenga o e wala wina iai. Ne ni ie sanga whamana malama ina pea i mātou i au wafio pa ia. Mga lue mai lau nganga i whamana ina o mātou o langa. Ina ia mawhai i lama o no mātou watia ina lau ekalesia. Pātasi mai le li ia le atua, to e taimi ma to enga o le nei aso. Awe te tu una i mātou te lei noa no e au noa ma la wafio. A le talo, e inisi na ia mātou au lotu, o mua atu i rungo le ala, leo i a te i lato le tamai. Pa manuia i na ia mātou au lotu ma ainga o lo whaamuli mai. Leo ina i lato e lo lava alofa tu noa. Alofa ngia le pule, whaia aonga le polisi mālua, a oao, o lato whalitua. Pa manuia i a te i lato whiau mga luenga, whenga iai. Ia li ie, lo mātou tua whātasi mai, na i o mātou la ngona pea, le mawhanawhana o lo lava alofa tu noa. O lo suafa Iesu o mātou titalo tuai. Amene. Tātou tue pese i le atua le pese lau iwa sifulu malfitu. Jesu au mai le File mu fo i mai le atua, sili lava i mea uma i manatu iai. E leo ina i o tō mawhau i le poto ma le alofa o le atua, mulo na alo Iesu ke viso. I le manamanuia o le atua le tamā, le alo ma le ngang pa ia, ia te o tō, pe lava ia so uma i le au noa. Amene.
whasilisila alo ia toi nei. Whasilisila alo ia toi nei, ua tāpua nia nei, le fontele le kālesia, ngō lua whā. Ia mai whamaria nā te lua mo le kālesia, hip hip, hip hip, tō whāsoi fua.